Dipu Government College along English Department pen patir pipongsi Padma Saryanong I kacipalong do nabangpu dhaneswaring tiaphan karchupon. Mahamaya constituency angkang IM Lunsing Teronari dengpen kacing thola sa ikang pupon. Biming tiarong pen bachok rong pararong towara dagalong towar ke selampon Japan MP Horensing be ari dengpen long iki sompon. Bokojana long inot sangpi mos habiba jan nadarak kipen raikom sai kyari deng kachingnang. Aprangsi berta kilang aratu anapan kardong pajiro kardong. Non nili Karbi Longri Abirta kithanabang samio jang terangpi non berta angton pen arju pongsina. India na sorkar death pen man ke thekang tuinaya nong eke Padma Saryanong ita isilo. Labang so anong pining surihinira inkoira hinia ningkan phan KEE sia barim Joint Secretary dhaneswaring tiaphan ingwai ponlo. Alang liphan ki hirjir lun temo ke tok anathusi ingwai ponlo. Lapusona nong ke long dun thega pot ar koi ni phai inkoira ner kebarni Dipu Government College English Department atumpen patir pipongsi Dipu Government College Conference Hall along archupon. La sokar chopona mayelong aluhia manpen Padma Saryanong I kacipalong tu nabangpu dhaneswaring ti English Department pen DGC Principal Sangpi Tado Terangpi Commerce Department pen Maruchina Hussein lapen Political Science Department pen Jugal Bharali lapen Bernard Rongphar lapen DGC along Kacharli Arisoi jangatum chetongdu. Anong ke tenai, ang kang pinai, anong I bang long lo, nak nilai ke bang kali, nala tum, alo tina Karbi, betang I Karbi alam, jenghon, apen betang, apen deng sumpot, apen betang, ajutang jubat ke jenghon, alo tina Karbi, apan sih ke bang lo, ini ben bang lo konsolo, nala tum le jong si akibat panang tu yang se akhir jumilang ibe bawe prote lahai ketok kelang mata hektidazi nala dum ning kang sam ning kang lapakang ho laba arnam angka dompi ajo ni si tu piniar ni ngarong pen tu jetong long lo ada pini government college along English Department head of the department to me ni hemang lo M Hussein head of the department English government di college dah kelas horolong ni panang hang lo, sini di bangik lo, ada ni orang ping lo, pakai mana ni lita dah di government college di apa ke lucar di, naik sias pinu lo, sias long lo, sias patai ni lo kelong, first ke EPSC pen ni lepan assistant employment officer nak kilo, upload posting lo pada lijon jadi lo, sampai lah pihak ko sias 2 lo untuk lo. Angkara daktar angkara council of the house of the secretary of bang mudiang se amal sini itu kansiam yang tu pulau nang tadak le tu kan juga itu lagi hilang apa sih itu kam perawat nahi office kam ke itu ke lang akor nang tunang nahi masih isias nang nilphang hala ham reng room hem nang sapap ya lu nang jon serang itu berarti kan masih kan lo je siap si dok pulau Dia lagi itu nangji, so bisa pakai itu enggak long kepek padam dulu.
masih ni lepas ada permission kita lo, maka council lo buat lo, council pen klem sing ke joint secretary rengan lead lo, akan November 2017 ni kan sini di satu pen retirement lo, kalau soal fikir ni ke hem sido lo, dan kita kelang pakai nonton tak bom lah, ini Karbi tak sambil tak Atian English kita Atian English dah asas tek dulu masih dengan jiman itu. Dan non bagian ini renowned personality of Karbi Anglong, the recently awarded the Padma Shri by the central government, by the President of India. So I knew him from before, and I felt so happy, so intensely happy that I went over to meet him personally yesterday to felicitate him, but still I was not satisfied, and therefore today he has given us the consent to come here and be with us in this occasion, and we are so happy. Our college has become blessed with his presence here, because after our most beloved and respected Rongbong Terang Sir, Padma Shri Rongbong Terang Sir, there were several years gap, and now we are having another personality from Karbi Anglong who has been conferred this award. So it is a very prestigious award for which he has brought glory to this entire state of Assam and also Karbi Anglong. Thank you. Arkoi ni phaing koi rasir kebarni Mahamaya constituency kaparlo Dogmoka Narlongatia Dorso LP School along KAAC EM Lunsing Teron reading pen open stage kang pupon lapen kapre galong dakaching thurasai kang pupon thu long is sompon det pen BJP kang dangamaita ing nipon mai phu biren sing thang chopen kachepahem phu pona mayalong aluhi man pen hawar ke hat MLA Dorsing Ronghang EM Lunsing Teron EM Raju Tiso, Dogmoka Town Committee Chairman Biren Singh Teron, Lapen kaprek man pen gidotum chetong dun. Narlongatia Hawaralong, Market Shed, Narlongatia Dorso, Polling Station Boundary Wall, Lapen, Towar Haihui, nang silam pithapu raratum kachining real lota pajirdun. Dogmoka pen Waisong Terang Report Karbi Longri Abirta. Hin pen itu itu Muhammad Mosif Rai tini kutiba asinang pido school building pen tengok ICDS tado si alang kan masa serat ceria aja kong pathena lapan alang di kembang kita me pacun si ningarong pigo alang dawang pen tini harus stone di puri kono Muhammad tim Muhammad hin pen ninga klong pen coba pasti Muhammad yang tangalong kasi pura mungkin long example enana long example bangke lada 25 lakh bang lada pini ICDS center lo lagi keceng lo lapen ke tang bangke asam dorson pen Muhammad yang long itu try der kuti atau war favor block atangka lapen claim sia lagi tang lo lapen halada open stage do octagonal set do lapen de community center lada lapen de la Karbi ku hotum han ditune tum ke den pondo la so site ani tum ke tang ko si kan ku ko chithek pondo la so logot MLA sir lo lapen ni tum da mondol committee president tum lo lapen halada Korgantia EM mate Karbi lo to mas kansia EM rati so kai kan ke tong pondong lo lapen rat pe ti ki than pondong lapen along ni tum open stage sam ka kan ku pon along kita ada joining ka ke pondong lo no de bang ye kan ning ki the pon ke tum BJP sam claim ka mission lo so result ba ki the pondong lo de apa ka party ta nang join dun kada bang ke ni sam lo Muhammadiyah konsensial lo ICDS center ahemi kimpon lapen school ahem kimpon ji haya aphan meltum scheme ke deng pon alam de puthat bini meltum chingwa jhan pon lo penana din ke longi sompon lo penana din ke akimi dame pon lo penon ke bang giar mita longi sopi tak pulang basi bini rat pen cinggi jhan lo ningarong lo emisi tu mata iya matu mata me
om he katangka pen rong sorban kapali pen rong sorban aningiru rong sorban aningiru parong thek lapen de dilhin pen itu an MLA schemes dame alang tum dan cerapsi akenang sot nei nei adim kunat ma pul tum bangke konsi tum pipon bajir ponlo pen de pini abangke longnya homosti pen ongdung adim pini Mahamaya si ing pupon lo pen long ita sompon lo ngoi pini dame tetap ada perang pen non anan tum mari thik long lang asi non perang bang yani to ulang pen de pini non blanket on pon hala asi ya than chuling di pon lo pini lu mang dengkin asaitin ang pu long ini so lo chuling to je tum ton BJP government pen ke claim ke dam itu kasenang no sorhan kerap kipipon itu aning karjang lahai amukha pen langnam elo pute tum BJP government aphan lan so ya kong orang pinang helang pusi tum rat pan chuling pon dan rak Dhansari constituency angkang National Highway towar piadung het Biming tiarong pen bachok rong pararong atowar adak break to ping kiselam pon japhan MP Horen Singh Biari deng pen long i sompon la solong i ki sompon la pen labang somai long EM Pradip Dipusa Dhansari VDC Chairman Andrew Rongpi Ward Commissioner Simon Phangchu KCS Pachethang Kongchunbang Hinchong Tisu Diva Iamai Phu Jirjar Hanse la pen Lower Habjan SGB Tomsing Ingti la pen kaprek kithik ding atum chetong dun Laben rong plimplam hawar dolong kawi school ahem ki mission kawi adim ki kim kirang ponja phan rong plimplam hawar araratum KEC CM Dr Tuliram rong hang phan kachuning rialu panongsi MP Horen Singh Biari deng pajirdu Bang solong biming tiarong kaching thurpa phidun olang pu chinisi biming tiarong along kapathua klamati stadium lapen mission ki jona lang kilong japhan humpho ringwel pipajir pon pu pusi MP Horen Singh bi ratang no lamchak chipi pon Manja pen Vidya Singh Timung Karbi Longri Abirta long Birta Nangpali Punili gitan hadi tuar ke ke bang taneli la neli bonglo rajan bi pensing wai post timet paselang tu hadi Pravin ban 3 km so se chot mate SOP pen hadi SOPD pen hadi deng pon pola ke memang ke dam tang bang ajas si sand gravel metalling sand gravel chon mate non bang black top ko kuri ponje phan bang neli la ke department hin pen claim pon po pendak neli SM wang pencini lo jak kijun lang sakko po joljuan mission benda non survey do bomno temen neli MP phan bang February cek lunang le po se ringwell po bang MP hedi LED pen dak pon po la pen alat playground bang neli dak hut pi pon po pen playground tang lo pote open space sanang kok pote hedi tan neli cecak pon lo na to mang no ta cecak lo radang no ta cecak ala neli lam ateng pen neli pacok pon po dai thank you Bimingki Dhansari constituency angkang long la sorong long pini apor kemi nangji ditum dak Dhansari mate apu dilai angkang apar dikrong pendang nok rum plama long lason MP ke wang ajirding klui pen thelong lelang stame lang lipini ke wang pen litum tim diwae ahin pen alang lipan suri kachoro pipar piglo lapen dongsi lason energetic lapen rong ke mes chana phan kamatha MP le lanongson IMP le dobom lang polote Dhansari constituency tame kapap hupji pu adima welo lasi pini pena langli chengbon lo lasi langli chichakang lo je ningkan hiniang bang langli ring pho lapen fill lapen tu fill tang ate open stage kimbon populo lasi nilitum lason MP aphan nitum ahin diwa ahin pen choro parpik lo kardom Keton ke lang rai kom sai ki tum sai ke cheklem ki misena jok bokajana hawar raki biha klem bangatum penangan jingnang lo lason si kedam tangar koi ni phaing koraner kebarni ajo por phai keba por malom bokajan keton ke lang sai ki atum joy pen birtalong si OC khatkuti OCSI Raju Duara SI Nitu Saikia ASI Arun Kumar Nath lapen ke ton ke lang asai khia tum chelangsi wopong tarwa rong along kiri ka kuru ka sai ke deng bom hut edon ahem bhara ki do must habiba jannat arta ningkaning koirapho nogana sor tum long pen isi plastic sabuna hom along gram krehini an a heroin long pon lapen hom ni khali plastic sabuna hom truck kebra truck plastic ahom sopen
tangka suri trok sir kebra ner kebra pharok pho laso hud ihum artiga hem konglong registration number AS02Z 9532 ta ahem long longpon bokajan ke ton ke langa sai khiatum lahai ke longpon hor mu pen abang phi aphan chepari deng ponlo sangti hidi pen projenterang Karbi Longri Abirta Pinya Abirta laan si Kang Ton Chalo kaduka vi phanta kardong